Салом дӯстон, номи ман Абдулло ва имрӯз мехостам дар бораи он роҳе ки мо тӯли 5 сол тай кардем ва он ҳадафҳое ки мо дорем каме нақл кунам. ин ҳикояро аллакай даҳҳо маротиба шунидед, аммо имрӯз 5 солагиамон аст ва бори дигар нақл мекунем. Мо аз як чунин ҳуҷраи хурдакаке шурӯъ карда будем бо ду курсӣ, як курсӣ барои ман ва як курсӣ барои Зуҳуршоҳ. якум маблағгузориамон барои хариди нақлиёт буд ва аз ҳамон рӯз шурӯъ карда оҳиста оҳиста тими Алифро ҷамъ кардем. яке аз лоиҳаҳои муҳиме ки мо иҷро намудем ин навиштани CRM-и худ буд. то он дам корҳо ҳама дар Excel бурда мешуданд. Шорух нишаста фикр мекард ки чӣ гуна дар Excel рақамҳои телефон ва маълумоти мизоҷонро ҷой диҳем, то вақти дил хоҳад зуд ва қулай онро дарёфт намоем. Все началось с того, что мы хранили ваши контакты и контакты наших партнеров в Excel. На тот момент я только учился программировать и решил написать телефонную книжку для наших коллег с удобным поиском. Через некоторое время я сам не заметил, как все это переросло в нашу CRM. Сейчас у нас целая команда, которая занимается этим проектом. Именно благодаря CRM выдача наших продуктов и выполнение других услуг стало намного проще, что позволяет обслуживать вас намного быстрее. ин ҷавонон ҳамеша кӯшиш мекунанд ки кори шуморо зуд ҳал намоянд ва баҳри сарфаи вақти ғанимати шумо хизматрасониҳои навро ҷорӣ кунанд. хизматрасонии бефоизро барои мизоҷонамон пешниҳод намудем. мақсади асосиамон ин сабук намудани вазъи молиявӣ дар оила аст. дар тӯли 5 сол бо тими худ рӯзона садҳо шартнома ба имзо мерасонем ва умедворем меҳнати мо барои шумо фоидаовар аст. афзоиши мизоҷонамон исбот карда истодааст ки ба роҳи дуруст, ба роҳи рост рафта истодаем ва аз шумо миннатдорем. ташкили низоми автоматикунонидаи бонкиро бори аввал мо ба барномасозон аз Ҳиндустон ва баъд аз Қирғизистон бовар намудем. аммо ягон натиҷаи қаноатбахш ба даст наомад. гарчанде мо пул ва вақтамонро сарф карда бошем, аммо таҷрибаи зиёд пайдо намудем. дар баробари ин аз таҷрибаи гирифтаамон дар вақти сохтани CRM мо ба хулоса омадем ки низоми автоматикунонидаи бонкии худамонро менависем. шабу рӯз Мустафо, Зарина ва Беҳрӯз барои навиштани ин лоиҳа меҳнат мекарданд. Мы помогаем работе не только операционистам, кассирам и бухгалтерам. Мы помогаем работе всего офиса, чтобы работа шла быстрее, чтобы клиентов обслуживали быстрее, у нас не появлялись очереди, клиентам не приходилось в дождливую погоду приезжать в офис. Мы хотим, чтобы наши клиенты проводили больше времени со своей семьей. муҳосибот ин муҳаррики мо аст. ба шарофати он ба шарикон саривақт маблағҳо мегузаранд, шумо бошед молҳоро зуд ба даст меоваред. По нашим проводкам течет забота о вас. Каждая операция проходит быстро и аккуратно. Следим за всеми вашими транзакциями, чтобы безопасно дошли до адресатов. зудкорӣ дар ҳама самт муҳим аст, чӣ дар идоракунии маблағҳову дар хизматрасонӣ ба мизоҷон ва чӣ дар ҷустуҷӯи шарикони нав. Команда казначейства управляет всеми средствами Алифа, старается ежедневно, чтобы вы смогли быстро перевести, снять или купить иностранную валюту по счетам Алифа или кассе Алифа. Команда эквайринга ежедневно подключает новые рестораны, кафе, супермаркеты и торговые точки, чтобы вы могли беспрепятственно, быстро оплатить по вашим карточкам и по Алиф Мобе. Команда операционистов и кассиров ежедневно старается, чтобы ваше пребывание в Алифе для использования услуг было максимально комфортным и оперативным. мо ба системаи миллии пардохтии корти миллӣ пайваст шудем ва оҳиставу оҳиста устуворона ба дунёи ғайринақдӣ қадам гузоштем. Команда Корти Милли направляет все свои усилия на улучшение сервиса платежных карт. Платежная карта Корти Милли является отличным инструментом для хранения ваших средств, а переход
с наличного расчета на безналичный расчет является очень большим шагом в мир новых платежных технологий. Мы сделали все, чтобы вы платили быстро, удобно и безопасно как в торговых точках, так и в интернете. И команда Алифа 24 часа 7 дней в неделю готова помочь вам в этом. ҳамроҳи ҳуқуқшиносон ҳама рӯз дар хизмати шумо ҳастем. мо тими ҳуқуқшиносон кӯшиш карда истодаем ки ба саволу масъалаҳои пайдошудаи шумо зуд ҷавоб гардонему кӯмак расонем ва ҳар қадами фаъолиятамонро мувофиқи қонун пеш барем. амонатҳои шумо ба ҳамагон барои харидорӣ намудани мол ба насия ва ё онлайн дар сайти Алифшоп кӯмак менамояд. аудити дохилӣ бошад баҳри манфиати мизоҷон ин амалиётҳоро назорат мекунад. алиф якумин шуда дар ҷумҳуриямон амонатгузориро бо принсипи бонкдории шарикӣ таҳия намуд. ташаккури зиёд ки муддати ин 5 сол шумо маблағҳоятонро ба алиф боварӣ доред, амонат мегузоред ва шарик ҳастед. мо кӯшиш мекунем ки шаффофият пурра таъмин бошад то ки шумо ба ҳама орзу ва мақсадҳои бузурги дар пеши худ гузошта бирасед. хадамоти аудити дохилӣ барои нигаҳдории манфиатҳои мизоҷонамон ва амонатгузорон доимо таҳти назорати дохилӣ қарор медиҳад. ин имкон медиҳад ки шумо бе ягон шубҳа маблағҳоятонро дар алиф гузоред. маблағҳои амонатгузоронро мо барои додани насиҳа истифода мебарем ва барои рушди он мо дар Тоҷикистон якумин онлайн мағозаи Алифшопро ташкил намудем ки дар он метавонед 24 соат онлайн харид намоед ва вақти худро бошад ба мағоза неву балки ба оилатон, ба наздиконатон сарф кунед. хариди мошин дастрастар шуд. автокредит аз Алиф. ин имконияти ба даст овардани автомобили орзуҳоятон дар муддати кӯтоҳ бо шартҳои муфид. маркази хизматрасонии фосилавӣ кушодем то бо шумо боз ҳам наздиктар бошем. Каждый ваш звонок обрабатываем с заботой. Стремимся помочь вам по любым вашим вопросам, даже и сейчас. имтиҳон паси имтиҳон барои дарёфт кардани вақт ва технологияҳо мо бо дастаи Алифпро ҳамёни мобилии худро сохтем. Очень хотелось дать возможность всем оплачивать услуги, где бы они ни были. Именно поэтому мы разработали Алифмоби, которым пользуются свыше 50 тысяч человек. вақт бебаҳост ва мо кӯшиш менамоем ки онро эҳтиёт кунем. барои бемалол аз паси кор шудани шумо ва сарфа намудани вақти бебаҳоятон мо нафарони аз ҳама чаққони мамлакатро ҷамъ намуда гурӯҳи расонидани шартномаҳову кортҳоро ташкил намудем. вақти шумо барои мо низ азиз аст. барои ҳамин мо ҳаматарафа кӯшиш менамоем то шумо худро ба роҳат ҳис кунед. ташаккур барои боварӣ. IT технологияҳо дар замони мо хеле муҳим мебошанд. мо дарсҳои барномасозӣ ташкил кардем ва аллакай бори сеюм аст ки Академияи Алиф бо муваффақият барномасозони хубро омода мекунад ки аксарияти онҳо ҳам дар Алиф ва ҳам дар дигар ташкилотҳои кишварамон кор мекунанд. Мы стремимся к будущему и стараемся предоставить вам все передовые услуги. Наша цель – создать благополучную IT-сферу в Таджикистане, потому что будущее за IT-технологиями. мо боварӣ ҳосил кардем ки ба хизматрасониҳои мо талаботи зиёд аст ва қарор додем ки манотиқи онҳоро васеъ намоему ба ҷомеабоз ҳам зиёдтар фоида расонем. намояндагӣ дар хуҷанди бостонӣ кушодем. аз дидори шоди шумо дили мо гарм мешавад ва водор месозад ки боз ҳам ба пеш ҳаракат кунем. аҳли Алиф дар хуҷанд баъди ободии Тоҷикистони азизамон
ва ниҳоят маркетинг, ки моро бо ҳам мепайвандад. аз он ҷумла ҳамин наворе ки дида истодаед тими маркетинги мо омода кардааст. А где мы будем себя снимать, ребят? Так, в академии снимали, программистов снимали. На фронте снимали. Да, на улице снимали. Походу локации не осталось. Тогда, наверное, здесь. А что я буду говорить, Назира? Вы текст написали мне? Программистам написала, бухгалтерам написала. Комплайенсу я в шоп помогла. Для нас не хватило времени, не успела. Хорошо. Будем импровизировать? Далер, там камера включена? Далер, камера, он каза спорт бил. Это команда маркетинга, которая день и ночь работает ради вас, чтобы вы получали полезную и достоверную информацию. Мы всегда стараемся находить для вас самую правильную информацию, чтобы вы всегда точно знали, как пользоваться нашими услугами и нашими сервисами. И мы очень рады служить вам. дӯстони азиз, ташаккур ки бо мо ҳастед ва ба мо боварӣ доред. боварии шумо кӯмак мекунад ки мо пеш равем, беҳтар шавем, хизматрасониҳои навро ворид кунем, то ки кори мову шумо ҳама рӯза маротибаҳо осонтар гардад. мо дар хизмати шумоем. ташаккур ки ҳастед.